na unso aba beka bi ebi bibi to adamfo boni bi na anu abrantie bi a mene ne kasa ye system kura nim no afa o mamu se akwanyim wo bi problem ato no se wo ya abrantie na asisu na abobra na wa hweye obetimi akowura ba bi kwa se wura na di nti asama asa ato no a mentine nka nyina ne se odi ni tie akowura ba bi ema wakwanyim wo bi na young man na onware ye na wako no obi akwowo na no hu nsem bebre enti sometimes no se wan hwe ye Oheneyere no wan fo na man sisi ya obekwakoto haw mu 1 minute pleasure 5 seconds pleasure 5 minute pleasure lifetime burden because akola na waba na obeda wa akopim so obewuo akoda na wabawi ase no ai eti obi wa no adwane pressure ne basa wontimi no adwane eti wo de wo gin se 5 seconds ne 5 minutes 1 minute there be pleasure eso aba eti unya ready so obeso aba no apa ba bi atena eti Oheneyere na nsu e ba besua de bi nso so ano adamfo nso na de wakọ nso hwem ebi adamfo bi na de wakọ nso hwem na adamfo school dem a Oda. And an down for the parent, your friend technical master be at the compass, a draw, there you were board so. Was it master said paper board so? Friend or Bob was only annual father, Stano, or go paper and Nidija no suit now one was say, I know say, who asked you to come and what the now for the nut was now for the nut was it so been so also be the what was yes, a betche na yentimina session be and from Takwa 48 yen Sompa 101.1 Takra de Sompa 103.3 and now Kranz and Sompa 90.7 and now Doma Sompa 101.3 FM Techiman Sompa 106.1 Adafopo Radio of France Paris Facebook near live Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no so live Sompa FM live na wako decoder no so baby a radio no egu na kentena wam ne go no Sompa FM ye wo wonti mame awani mo na oba say ya na enipa dodo na ni di age wo mu fie no say wo so obi so asere sasa ni je na na so de my ntina o de ho bodondo na yo eto yin na me da say Christian me mo akwa abo eti say microphone be mami ene akra bi efe no Christian atukofia besra na de enti e de na ba MgsmåBORØ ASEM ye obi asem ne se akodan ye bibia ye fe na de wo ye no young people bebre wo monye etini ese wo mra ono kra ofere ne ese obra beka na de wo ye no yenka na obi a wo tie ye bia na nhye ne nkran etimetu safra busuafo nyina sa mumuna mo meka me ho ewo Facebook ewo Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube nso Sompa FM live bella ki page na share na comment na yen sha akoda yi nkran evisa akoda me ne betwetwe nkomo ye metini na me ne betwetwe nkomo na sa metini akoda yi wa ye bibi enam se Oheneyere fa ne bra na me ne nkasa enti waba Christian wanya mfie zai 28 years. Oh, 28. But only so be one bedroom say, oh, be 18 and I say 19 years be who's a power? I say, okay, it's 28 years. When I'm saying me, make us as I said, who obey 18 years and what worry? Davi. Who about Davi? Who free? Voter region. Free voter region. Okay. Etinkra ye ben ha be pia. E kwa be so na free voter region. E be pia nkran so be bobra. Na me young. So, Montri Mike na minim say now you young. Wonu obi na betena ya na say me parent na. Okay, wonu parents na te ha. Pachai. Okay, na say haya ye wo nkran ha ya. Na be wo village. Ye wo village. Yeah. Voter region. Yeah. Ane men omutu bataba ha. Yeah, na bas. Okay, nti ma me no papa mo ye dodo say. Amo anuafo na how many siblings mo ye dodo say? Yeah, 5. O to so say? Me number 1. E una ye panyini? Pachai. Oh, okay. Menim say we mate ni e no kre. Pachai. What di mate be ye mfie say? O enche. Be say. Enche say be afia na 3 months and say and 2 months and be say. Me consistent. Okay, consistent. Na me juma o industry. Okay. Now to my dear Ohana. Na me fencha work.
Okay, furniture we. Na usua adwuma na say na we master wom. It is saying. Na mi sua adwuma. Na usua adwuma. E na wuja ye. Ada na wuja ye. Na mboa me. Na mboa. Enye bibia na wo pa na like. Ebi a furniture wo say akoda bia wo siso a wo de open na furniture work nye bibia wo di say ye talent na. Na ba na bre wo mu. Na bre wo mu. Eno nti de ma wuja ye. Ba wo so na wo nyini no ho. E de na eda wakoma so da chi me nyini a wo say ye na yeso me kra me kai say na me say me teacher ni. A chie kwa de papa say me nko soja. We kamutra ye nkam koye soja ni. Ka bi kra na play me na me tu. Enti no wusa wo dream your friend no childhood fantasies ebra wusa na wo dream say person oye dey ana onkai de na wo go school do say we go do JSS ba wan kwa SS okay wo JSS no wan nya dream bia say ade we manage ho ana bibisa menya dream wo nya dream bia ho oh okay enya nwanwa ebi mu de etisa ebi mu so sabra wotimi se wani je ho pa okay nti mate adwuma no wo ye asa ye anu agya no sakoye na se nye bibia wo ye ne da bia na anu ya wa adwuma mu ha sompa Accra SOMPA 106.5 FM enna mi hu wo reception ho enna mi producers mama so te se abrantie bia ba reception ho de ade bia bre ya receptionist no e bia na wo de bre no but your phone wo phone no he mu wokan oso be fruit trotro this a trotro na we mate pachai enti oso wo jane phone wo kan nim pachai eden na utimi de ba sompa eden na hu so ye adwuma wo sompa FM Accra e na wo de ba heden ene minim so ye adwuma wo sompa phone na die silence ba me point adwuma after I say me point adwuma no before say me ba na wa fresh okay enti me ba tu so ana ko say na lockdown so okay enti me tu so our friend am receive go and say that be anopan na mu so as afre na me tu say wa free the vibrating am fa call na me receive na can say madam phone there wo me nchen okay o mam da she say oye adwuma wo sompa Accra anti fabre no so ye adwuma wo sompa but oka sompa na minim okay sompa no wo okay and to mam da she say me so St John's okay tim so St John's na see sameko bang do ni nche all right bani na so na my adwuma fa do me ase ba na minim na wonim asa won hye ho okay area be say sompa wa ase and obi mam direction na me fa sakwa na me de o de ba ha say okay na okay bibi kire me say when your first time a wo hu obi phone wo kam a wo di nipa na de akwa no say mate ni to be honest wo de ba e me kwa na was so impressed say hey obi wo han ko hu phone no reverend bi kran ko afa de ko but o say when your first time a wo hu phone e wo trotro kanim how many times na wo hu phone na wo de o ma de akoma mo o we kan second time ni we kan we tosum yenu na say wo hu obi phone M궈BORṟ e de nipa na de akoma no e no so nipa na frɛ wa na nipa ni friend na me receive go ano na kasa ba me chem be am na obeji okay adentina me pese me hu e de na motivate you say because obi wa ha wo hu obi phone na wafa na wa yi chip na to atwene eti phones be mienu ani nyina wo hu e wo o ka trotro e bia wo ye mate ni we nipa kro ne ba wo de na ade ma no enna we so wo de ba adwuma mu ha esa de na ade ma no adentina phone no wa amfa se de ya na bi na wo de anase wo anyi chip no kro anto antwene na obi wa mate ni nyame ya chamade no anko akoton na wo de ba edi entia me anga zo mpo bi ade umpo bi ade ade anya wo de a wo mpe ade anyim de me mpe wan na kire wo sa nyansa no titi mo fie ya titi wo fie se ade anya wo de a memfa eti uti wo bra wo bo ade anya wo de a wo mpe enu ntina wo as a mate and as a trotro mate no so obi ja ade wo kan mu a onye se obi wo kra nka ode asie ne master na ode a hye baabi but wo de wo expect se nipa ne be frɛ na baabi wo bia wo de na ade akwa akoma no eti enu na ye me nwanwa nti asema wo kan yi se ohene yire wo se ye titi mi wo fie
enti emma wo mpe obi adie angasi atete me wasi atete me wo fie yatete me wo fie enti me mpe obi adie na mani aso saa de na wo ye no o ma me no papa sa wo da so no wo mote pachai omunim se phones be mienu a wo hu oka hu a wo de akọ omunim da I know munim omunim da pachai sesi a wuti wo wani so de hu ne se de na wo pese wo ye wo life minim se obi a wo 28 years even though you don't look like obi a wo 28 years obi hu obeka se wusa dream wani so de hu de na da che wo pese nyame hira wo na wo ye wo dream and say minim se wo ye mate wo ye trotro mate ampa wo ye junior high school went bi anto wadusua so biem nanso akoma ekuta wo no akoma ekuta fi se Ghana for wo kro no suban bi ne titru young people no ma ba wo mo kro no suban bi but wo de bibi san na eni mu no eye virtue kase eye integrity kase ede na wo a wo te hey Christian da chi wo be se nyame pese wo ye nyame bie kwan ma ho a wakoma beto wo yam oh kasamiti o because 28 they at least bibi wo ho wo gidi se nyame ye ma wo wani beji bibi wo ho sa ana me trotro mate na obese wo ye so obese wo ye trotro mate for life eno anu wani so ade huna na se bibi wo ha nyame ye ma wo pe eno na mpese mitie my imagine say debe banu na masum de bebe bia no asom yeah ba se no de enye ni so ade hunu because say a Christian wo nyini konyama bibro but at least we kabako musa wokasa wo ne me sure say sometimes say wonam na say wo hu nipa bi wo hu obi a wobobra ana bi nkwa be fatrotro bi mokwa adwuma by all means ya obi wo ho e be ya wo fe ana sa de be that minya say pa that is what I eno na me pesa mete ade bi adachi ase wunya nka wo pe eno na pesa mete doctor yenyina ye tie sompa nanka uye ka medical doctor ka be ye doctor nka pe ho say na wo 28 menim say nka achi de but obi a wa wie junior high school din fie say o mi 2014 inti ache ena wo so went me anko secondary school say ye ka say ko secondary school abeko untimi isari I too late I okay and yes I too late there but ye ka say eko secondary school enye too late na ye say bia wo ankasa wo deserve bi say nka wo be upanka wo be ko e bia secondary school ana eno de wonim say oh etwam etibi nya adwuma okay eti bibi foforo ban ena wuti we ka unya de wabra boy yank woni beje apart from senka na unya senka be medical doctor even though it is not too late but it depends on your passion because me minimum be afa no wa chance ebi mu oya classes ni ande but it depends the obetimi aye apart from eno bibi wo ho a wani je ho bibi eni ho sese na uti kan utimi twibi ana we mate ni unya nsua driving nsua mi ba mu nche oba mu nche ba woni beje say e bia wo besua na that cho be say o driver ni ana because anu so adwuma eni monyamu once one day musume feel say musume twika ni bi usume twika ni bi okay all right okay atiefo akoda ni ne twihwe nkomo ye Christian atokofi wo ye mate ni na de enti ede ne ba ne say mate ni a wo hu mobile phones be ye mprenu ni nyina wode wo ma de koma wo na de etosom ye no ne de na ye me ankasa me receptionist Clarinda na konadu ena wo ja ne phone wo trotrum ena wo friend no peke ye no no anante ye ede bre no e wo SOMPA FM ha hun say ye nso se wo fi achimota mo eba na first junction on your right na kodome market nye ho wo ba wanim kakra ba bi Eco Bank wo no e kwan na ayeda ho na wo fa so a emfinfi e friend on Watermelon Street ebisi Green Hill Street ni nyina aka ho emfinfi wo na ho na SOMPA 106.5 FM Accra wo na akodai e de ba nti na ye ni aso etimi ka kire ne se omra na yentansi se trotro mate
who bibia sometimes ko bi hu bibi no de kwa so wajimi who experience bibi sa say bia hu me reception si fun ya o de bai wo ka chiro bia na wan kan chiro bia mankan chobia o master kra wan kan chiro no da mankan chiro wan kan chiro no na ade na ade bai na say wo ye obi utimi keep secret pa hu utimi de asem sie utimi de asem sie oh okay all right me ja wo kwan na mom akwada bi tie o trotro mate ni bi tie o young person bi tie wo a ade afutuo na wo de bema no ade na wo sua wo abrabo mu a obetimi de amani pana na ono nso ade abone bra and then the metima can say I didn't know what they did memfa okay eno ano mate o say Christian atokofi o say ade anya wo de ade memfa nense menye kromfo de o pa kira no menye kromfo ne de o fa de a enya ne dia ena kromfo nso wi a kromfo be wi a eti no we wanya ai thief man say onyame na dia bo wi so say you reap what you sow de wo be dua na no na wutwa tu wi obi nso be wi a azusu ni owuo onyankopon adoma chede ne da nkwa eti Christian meda wase say ene woni yen ebe twetwe nkomo eti nyame eye adom a akire yi no bibi wo ho a yen soso ye ne ho ebedi hu nkomo na ya yen fine pa na o sorry sui me bo krono ayi bi wo hasem pese me bo na mi wi a na ye ne Reverend Azuma na ye ne no atwetwe enkomo ntime ka wo se wutie M瘡BORƆ ASEM ayi obi asem wo SOMPA 106.5 FM na ye ne Christian komo inti no emre bi me ka kasa bi fa kro no ho mumi enkotie wi ana Reverend Atranse krono su baby we ni brane krono su baby bi e demon krono any bre spirit bi wo ye mu a ye du baby a ye de sayade ye du baby a send pan AKOSUA na boa me adwo na boa mama ye adwume ene menye na nyina na me se dabi ekwa me fa so me ba benye sika na chen wa ene hia na na me ni fa bi no antimi mi adwuma fa ma obi no dabi because wo baby yi wo be wia wo be wia me ama madwuma na ku won so de na wonya ai no wantimi amfa anya hwe wo so obi aba be wia wo ene no so agu eti na afa ya cosne eti ye na boy eti no ohia no perpetuity eti ne ye be sey ye kan sa wo ye kromfo a na wona ga sabi na we kromfo ba se obi ye kromfo na woni se AKOSUA di ma bitufo sa wo ye kromfo a wa woni sa wonim se wo kromfo demon spirit wo mu a yesrew ene sesa wadwene ese ma me na wo hwe ne ba ma no no wo wiewia se we lucky die no yesrew jai store na wo da no na wo yi provision ne ma wo ma me ba na de ko ene ade no yesrew jai ma me na wo de ton aduane no ankrofo beto aduane a eye 500 cedis ya wo se 200 cedis no yesrew krono ne jai wo sa wo office na account department yese ko na ekoto petrol ko yese na wate so na wo de bia ka ho a invoice no na wa inflate figures no wo so ye jai ye besre krono bo na ma manager baby agina amonyofo ewia tememufo ewia womet ewia bema ewia na yere oyiri nsusu ewia ni kunu na nkwada nsu wi omo ma me no omo papa edifo ewia edifo nsusu ewia omo to ne ma eti driver no sa krono fuma na ama o manager baby agina no eti se wo se politician bi anasa amonyoni bi akowia de na wo ka busa ho se wo na wo ka na wo nya kromfo wo na wo ka na wakobo obi timi ka se momo mabobo se mintia wo ya kromfo mintia wotimi se bia momo money transaction wabobo se na wo yi chip na to atwe wo ya kromfo na wo baba ka se politician bi ya kromfo wana ya kromfo se because me the MTN ka me the telecell ka enti me the we ka enti na you from ya amre bi obi aye adwuma ma me mensi ni bi AKOSUA na me friend sem pacho sika no nka me send ya me hu na me send sister AKOSUA se wo number no se momo me de ka na the way we see come me de ka no eti ya se no eti no na aye me ya eti me sra obi fro na so ka cho se me first ka ne mfa so na me ka chia na yante no na nyina aboa mo ma ne fa ne ntoma pefra se wo send this cam obi no se we dey me sra wo me mfa so ade me de MTN voka
Mama na foka. Mama ma etete for me do moka. Mama ma na ba foforo. Fafa so me nteno. Fafa so me nteno. Ah, e de akromu so man no. Enti wo no ye kromfoti wo sa ni power yi a wo de e fa na telecommunication na se telcos ne kanu a wakwaje busia huntua no. Wo be ye pani enye krono na. Wo be ye minister of state enye krono na. Wo ye teacher enye krono na na be. Enti krono so man ne ye nhwese ye man na wo fom no. Ya bet ne wo mo na kofa we brɛ me kofa koto papa butum wotsa koto papa butum ska sho ko ibra wo se obi wo se aware mu no papa bi wo ha odi ne sika sia ne ma ne nim ba bi e wo maami bi nso wo se ne kunu na friend baba ko he o maami ba o ma wo se ko ibra o maami fi jom ba se o se ma se maami nkata ka ko no to ko ibra men kan chense wi ti wo tra kura no kro no eti mo se spirit no na eye kese kromu suban no na etrɛtrɛ na afo obe panyini obe accountant obe minister of state na krono no to aso eti ebe sere se ene wa wo ye kromu maami bi timi tua na be school fees was wo papa ba nka nkyere no ati sa akwaje bra sa akwaje sei na dia asem atro krono na no mo tani o ka maami na ko tia school fees no wa ka chere ba ni se o papa ka na ka fe o uska se muntia wa se muntia akra no ni papa friend ye tia school fees yo what's akra na tro sure atro so na lead to krono sure because chromophobia is true eti o ye chance ye wo fie sa ne ma ne meko hia bra mo o ma ba David enkomo be nenu o mu na kwada what's the component what's the collaborate ko drop man ti se de ko se afa bo no ko to abo ko to se obo no eti mo sa akra de duru ha o ko ne what's that no konkonsa atro e na kro no eti e be sere abata ne ahwefo ne ye wadwuma ye charity ye wadwuma ye ampa ye ma na ye tete wo mu ye beboa se de akwada yi mate ne ne twetwe nkomo na sem kan ye ne se ya tete no na obi ade ye ne de wo mpe na wo mpe obi ade eti wonko wia obi ade nti ade ye ne de wo mfa ye mfa no ntete ye ma no e wo fie oba free school ba unhye na okuta pen enye ne dia busanse pen unya no hefa na de koma no oba check ne bag mu niam ba ne hye ne bag mu unhye na obi books ne wom mre bi me bucket ba ko ba na toy bi my friend am say your friend kuro ne bebusa no say what the chair wana so offer oh na you am say no we will ask na me free teacher no na me say me ba na the toy bi bro yi dia na she told me to play with it na me say enye wo dia o ka se fa dia agura enye wo dia you take it back and don't bring it back again. Ya antiti ya mani yombe nyini no boss echi ne ye beka se oh man na say but because charity begins at home. Sa ready me kona Reverend makoma na kwa ba Reverend memo akwa ba o. Yo yaji so na mo ti sen. Nyame adomboko. Na enkwada no anyame di wo ma hyew sa no mo ti sei. Omo nyina ho ye. Sa ho. Se wo nkwada dodo se na wo hye omo. Me wo nkwala dodo 61. 61. 36 girls, 25 boys. Omo age ni between say the age is between 4 years to 21 years. Yes, and you were 5 in the university. Wow. Yes, out of the 61 you were 5 in the university. Omo one na wo share omo akopem so do university level to the university. And this August and this September. One more day. Yes. Yeah, this one. Yes. The New Castle Crown University or Legon. Share. Yes. Reverend, where do you take for mom right now? Me Reverend Azuma. And twetwe nkomo. Yes. Now Reverend Azuma me ne ka say. Reverend Azuma me ne ka say more than almost 25 years me boy. Yes, exactly. Living with HIV for 25 years. HIV. Yes. Onya HIV. Nti se mo kaye bremre bi na Ghana AIDS Commission. Na omo ye campaign pa na o ka omo a. Na omo ba TV so be bo ho dawuro. Na Reverend live with the virus no for almost 25 years. Yes. But say wo be hwe nani mo ha me ne te aye bo nkomo a. Wo be busa say is it possible say obi betimi anya HIV? If you say bebre na adwe say unya HIV dia na ka o about 3 days be death sentence. But Reverend after 25 years oda so te ha. Yes. Ama sa twa nkola na me metie fo nhwe nkola na me so me hwe nkola na bi. Ama wa fa nkoda wo mo so nkoda nkakra. O
Oh, okay. Yeah. Yo. Awie. Ye kakra bi ne ye free ho. Ye free ho na mene na bedi nkola no ho nkomo. Ebi se dwumadi a reverend afa si na betri so ene ne stress no emu do ankasa adwuma pa a wo ye. Eti se wutie M궈BORṟ ASEM ye obi ansam wo SOMPA 106.5 FM a yankasa ye papa e wo hase ya ye ne no ebekasa we die ebetwa mu kakra reverend ti san koda no a wo hye wo no nya wo free he. Yeah, they are Ghanaians. Okay, omo ye Ghana for. Omo ye Ghana for. Omo ye Togo, Nigeria, Burkina. Omo ye na Ghana for. Yeah, yeah. They are Ghanaian children. Okay. Now, near one is we currently now the data show that we have more than 50,000 Ghanaian children who are HIV positive. Hey. 50,000. 50,000 Ghanaian children. You know how American watch 50,000. Yes. Omo nya HIV. Nkwada omo nya bi. Nkola. So it means that we have 50,000 mothers who are also HIV because exactly. So it means there is another 50,000. Exactly. So 100,000 is just a small number of people who are living with HIV. In Ghana. Yes, so you see how the data is going. So if you have 50,000 children, then there is 50,000 mothers. Yeah, then you the fathers in the Sokra can win. Exactly. No, I will come there. You come there, okay. So it means that there is another 50,000 fathers somewhere who are also HIV. 150,000. Yes, already. Already. Yes. Now we come to M궈BORṟ warrior. So HIV. And I am funny say. Ma mene papa no kura no obi a wo nkwada ba miensa a wo obi a. Okay, so you see and so multiplication na yeko. Even the another data show that in Ghana currently we have about 380,000 Ghanaians who are HIV positive. What's this? 380,000. 380,000 Ghanaians. Yes, who are living HIV. Yes, exactly. Omaba hospital. Hospital. I identify omo. Edru. So niowamba, niowo prayer camp, niowo herbalist bi ho, niowo krasi bi baby no. Ayen capture. How the night vigil, Lord, I take it away. Oh no. Where you Omaba hospital? Omaba hospital. Hey. Yes. And the Reverend. Yes. You bet me I can say HIV no a pandemic more than COVID-19 no. Exactly. Oh, far from COVID-19. Because COVID-19 by saying the see premier hotel yes. Now a whole city a tutu no. There who can HIV ni padodo say wo HIV or Ghana ha. Yes. And you be say epidemic, pandemic, exactly. Endemic, yes. Disaster. Boom. Yes. What can you boom? Yes. That is why you don't need to stigmatize. Because a ben more than you think. You think that's a ben more than you think, and the reason why you don't know is that because of stigma. It's me say obi wo even SOMPA no owobia onkan. Yeah. Because me na me kokan. Na be yimedi. Ayi media ye be di mi nkokonsa. Se me ba ha na obi adwane. Yeah. Ye nyina ye suban no. Oh yeah. And for that reason the person decide to be quiet. Oh, but can I know to move on the see? So your bar wako sini pe and I can't watch him saying wako no. Yes, now on so na kwada no the amount on can chire. So your bema na wako pen or your bar wako pen so sana because of ye nyina ye suban ntino enti na nipa to me babon tia be emeka na the more spread here and the more nipa ntimi nka no di see no the more na no so spread exactly because say me ben wa me kan chire because me kan chire wo be dwane na nwa asem nso ni say enye say nipa no ti say me ami wo bi na me ni obi akoda chire say chinchina me di be ma no okay no all right say me wo dro so a and me to me farmer nipa no yeah
Dini ani hu ye hu no eye ne oni aduro. De oni aduro so. Okay. Next obi o HIV na antiretroviral drugs no. Se nipa ne fa bia. Se woni obi kura akoda. Nipa ne fire ye ne ma no. Na mom de on fa aduro no because nipa no onyi nanim. Won ko hospital. E ma ye hu ma ye ma na se aduro no kokwaje anu ofere. Yes. It won kwaje. Yes. But ono no ye more dangerous. More dangerous. E say de ono fa aduro no fi say de ono fa HIV. Aduro no de. Ono no obi kura akoda on fa yare ne ma no. On to be farmer. Reverend, who you won't die drosso. They won't need drosso. One day were dangerous. Very dangerous. Oh dear, we know something for the very dangerous. Reverend, stigmatization, no. Ye been the den yet me reduce no. If you say you kumohano, because as I said, long time ago, more than 10 years ago, and now Miss Mumo campaign. Yes. It was about stigmatization. Exactly. More cancer the bayasa, tag and noa. But up to now. Subai. Okay. Subai. Say to me, Sisaya Subaya, stigma will be no more. Okay. Ebini Subani say, me were HIV. Ebiana, me ba mo SOMPA hano. Obia de ni. Na so obia pamu. Wa enti zo obinya malaria so ba sana mo be hwe no. There be. Enti you don't look at malaria like that. So why are you looking at HIV like that? You see, it says it means it's so bina. And HIV cancer is sexually transmitted. Exactly. And another one say about 12 o'clock. SOMPA ebema 12 o'clock news. They say obianya HIV. Ni otina konwa no mu. The way of Kasem is could you baba so crama so language you know so stigmatizing. It is to me I was a news for say is could you baba so crama me baba so crama et you know suban suban no so free wa stigma be den and the last one is obi wo HIV yen hu so oyenua akoye se wakonya BP esi wanya BP na wonu ma BP aduro wan na beka won asem bi ne obi beka ne se chale wanu BP aduro no BP aduro na wonu nti na woti no den wo ya no nti kono BP aduro so the same thing you should replicate to say the HIV city who did say di ntina who did say HIV is no yare to say normal yare obi anya diabetes obi but adentina HIV nko de ase wo ase mini I fear be the adwaman atare ho and to no be am pese yem bon adwaman because be obi who so be HIV or dey say ye adwaman mu na wunya no and I say be wo ye masem and I say who live a promiscuous life as no be I got nothing to do with that now nkola is yes ampa so it look at say nyina ye suban no eni nyama ya keka afa yare no ho no and the aba situation we mu so number one is adwamana ye dey atare ho no because nkoda ya omo nkoda yi omo ne ho na akoda any crime akoda nkoda be 50,000 na wo ka no ho na omo ne koda e day old child akola ya wo no hospital ya testing no akola onu no for onya na ya test owobi eti bia hu so na mo na so HIV a no che se we promiscuous no enye no mu no nya eti say to me is adwen no e free etri mu a that is number one enti na obi am pese ye di be to so na mama mu say wo reverend ehim fa na wunya wo confidence free because this is strange because wo television so radio so papers mu all over sometimes here near front near my award all over event ase when nam schools mo campaign e dey na ma confidence say wa hwe say dey wo kan so obi wo HIV virus no taga ye de ma no na wo de wetimi anya kokodu timi yi wanim ene se wo to SOMPA akra so yi ene na wo te ha ene na wo na ena wo bude wo na wo bie nkrofo ni e fa na wo nya confidence free nyame ena moreover no minim life am a lady. Okay. It wasn't a promiscuous life. My late wife was my first woman I met. No, so who worry as a virgin? Yes. And she can confirm to you. Wow. But unfortunately, she's no more. My late wife, Lydia. As also HIV. But also HIV. On yare first. Okay. And I call hospital. All right. And in your hospital, and I see. And you go try any also quite any who's when you be the same day. Wow. Yeah, testing Tema General. The General Hospital the same day, and I see both of us are positive. Wow. And you know, I never lived a bad life. Yeah. And I didn't buy, you know. No, I wasn't afraid to say it. Okay. Oh. Why will I hide it?
and I know, and people can testify, say, Papa, we basa. And you know, yeah, see HIV, fine, manyabi. And I cannot hide it. And and you know, and the mouse I could control because I don't have anything to hide. We need to be out this year. It's a me kwa bontia. Let the people line up and see Papa we unim na. Then I wouldn't find him back on the I don't think even though I'm not a saint, but I never lead a promiscuous life. And you know, I'm not afraid of Niauka. No, I'm not afraid. Niauka from me who there you will watch them now. But that is not the truth. I mean, no reality. To me, no. This is powerful. Yes, I'm never broken down by people's ways. But I look unto God and what God is saying no about wonder me and why I am. What am I saying and why I'm saying it? Yeah. So Reverend, and was saying I because level now one. So when is level now to yes. Level now. Reverend Azuma one. So when is level now? So we are more concerned about people's opinion. Yeah. Now we are people's pleaser. Now anytime you be become one some negative. No, now one more. What you mean to me? I'm not concerned. Yeah, what you mean to me for one year? Because Nippon all small one more call more. I'm back on once. And I want some back to say after studying to know HIV, you know, I came to say, yeah, a man for canning in I and throw. Why should I follow? I trust him. No, canning in a Chiana, please bring your hand. Ubenya, and again, Ubenya, Ushena Tadia, Ubenya, Unini Didia, Ubenya, Unini Daka Tesua, Ubenya. They are all fallacy. And throw, and crab. Ubenya HIV only 3. Only 3 means. Nkola ya show mu. From mother to child. From mother to child. And mamina on him. I own him. Ntinu. Maybe I want fair draw. As a true human being. Yeah. Unyim na onim so what HIV. You wouldn't think say me di beba me ba no. No correct. And to it me that nipa no onye de. Onim. So that's point 1. From mother to child. Point 2. Contaminated blood. Okay. We need blood. We are at the hospital, CMA withdrew. You know, some years back, you know, let me give this education. Yeah. You know, when you are sick and they say, Yema withdrew, moja. Yema moja. So many things goes on, but people don't know. And moja na, who are being, and a dema client, you know. And moja be a edda bank, blood bank. Now, studies show that blood be around, say, and 30 days. Our blood bank and sana so be here ye diamano by pressure the blood no so go to our blood bank and see blood be bring through 30 days because why do they bring that law say the be ya blood no through 21 days air corner ye be san test blood no ashe say HIV wo mu ana okay because HIV no say menya HIV ene a e be take 30 days and sana ye test me a ansana ya hu ansana ya hu 1 week ye hu 2 weeks ye hu 3 weeks ye wait say yi obi moja koto ho na ye andrew 30 days no ama yan testify biom na ye because of pressure biaba ye obi ye O positive ya chia ye nya na blood bank no blood bi ho ba andrew 30 days yeah no mo di amani pa na na say corrupted and say e mo ni bi wo ma wanya bi because say andrew 30 days ni yen hwe say crunchy. Yeah. And here is the case, you know, and Drew, sir, 30 days, you know, I'm a young declare, he say, a crunchy, and a diama will be. So that's a contaminated blood, any sharp object. Okay. So that is number 2. Number 3, through sexual intercourse. Okay. You see, we are hypocrites. We are very, very hypocrite and judgmental. There's a Ghana for ye chum. And you bully part time. Yes. Idea who criticize you be say why no. Who so ye be? Why ya tra? Who tin na ye ya wunya be? Thank you. Yeah, that's true. That is the word. Reverend, this is powerful. Why ya tra? And I always give example. Yeah. If I say Marseille, many abrantie. You see anadwe ye ba dom ya kope oba. We have agreed say ye kope oba. Ewo domi fine ye ba ye no oba mi makofa no o HIV minim unim ni onu kofa ye no
only HIV. HIV, yeah. And after 1 year, and I maybe who say manya HIV. Yeah. Now, and how no ye me say me a Germany. Wabra mummy and you answer them. Me, yeah, because who could share the same, yeah. Dear, Kauko share dear, or Nusia and Kabenyabi. So why do you call me say I'm a Germany? And the two of us and a yena now sumi boy when I was boy. But you turn around because me mania HIV, you turn around pointing your finger at me say me a Germany. When him say let be no ton kenke, no a virgin. Yes. Bema or worry no breaking the virginity, Bema ne man HIV. That is it. The way we see an actress or a promiscuous assembly. Oh, yes. A virgin married someone and got HIV. Exactly, it's possible. Oh no, Abraboni Ben, boy. Even a married woman, utifie. Yeah. Yeah. Crowd couldn't be con. Obeti akofa bro. Eso na wo no boni bi ani ho. That married woman say yeah, there be. Anyo no. So we are too judgmental. Yeah, hypocrisy in so ampa. Yeah, nyachom. Exactly. Because e bi kura we ma wa fa wo mu no. E mema wa fa wo mu no. Enye bi ni de ebi efa ya wanya HIV no. Thank you. Uti na bi ye ene wanya. But what is the nipa na nya na afi and amoba brabo fi one ba. Wo so brabo fi a wo kania na entom. Thank you. If say I tell them that look at your back. Oh yes. When you were 10, when you were 15, when you were 20, when you were 30, 35, a man saying I will fire. Yeah, check it. Ever do 10. A man saying I know me die. Oh no down way. Yeah. And I will be poor and fro say we are Germany. Yeah. And I will be a HIV no. And I because we German for. You are no German for. So we should stop that character. Na HIV yare. And say una wanya. You need rather support than say yen criticize you. Reverend obi tie wo. Wakoye test. Ama yehu say wo HIV. Na bemu abu. Na ni da so asa. Ne ho meti. Yeah. Reverend obia wo finding himself in that situation. E dey futu na de be man. Yes. Ni make tell ni say ni da sons all hope is not lost. Gone. Oh nyame wo ho. Edru wo ho. Nyame wo ho first. Okay. And it is not a punishment. Say one year HIV. People think that it's a punishment because those days people come say so one year Isa and the enchena Yesu aba. What is more? When I'm passing, that's the comment. So far, why is no? What is more? Yesu aba. Oh, instead of my TB pa. What TB pa? So my dear sister, my brother, HIV. There is God. And that's all. They that wait upon the Lord, they shall renew their strength. And that's number one. Number two, he said, there is a medicine that has worked for me. Now, I don't manufacture the medicine, but it has worked for me. And I'm recommending that medicine to you. Say, bro, wansi. Na accept say I'm passing my HIV. Na yema osadrono. Na unuma, all problem is solved. Don't go and waste your money at any herbalist. Edru mi di ho dance yenton. Edru ni free. Edru ni free. So just go to the hospital and humble yourself and let them give you the medicine. Unum sa medicine na ebe boa ema ho ato. Na and hide, seek for support. Kachire obi say utibia wa komu ni nipa no ewo emoa bia na ode aboa. Me, I was able to, after I lost my late wife, I've married again. And you, how can I know? Be doing come back. Say, a quite ben afan so with me worry now. We hear the crown. And then I wish I know. I want to meet you too much about worry because my baby say, hey, I don't know what me worry was. Say, somehow. I say, yawo. She, yawo. Akrano, mammy no nibi. Akrano soon nibi. So you see the wonders of it is so HIV. I worry oba ni nibi. Akola no so na wo no so enibi. Wow. Akola no so enibi. Yeah, it's possible. Is it Michia no me ka kire no. Say Shine, I am HIV positive. Wow. Are you sure? Hey. So that is the truth. Wow. But if you want to know more, me and me do be call Kolebu where I take my medication. Okay. So, a doctor be explain actually. So she agreed follow me to Kolebu and the doctor explained said yes, Reverend is HIV. I han obeji edro ni folder kreni and
because she loved me, she accepted. And Dr. Mani who say, oh, there's no fears at all. So that was the concern of the lady, you know. Okay. Say how would the family take it? Yes. So but later we educate them. Say no, go and tell them because I'm very popular. I don't want them to see me on TV. I know. So Miss Maunu Ankasa eko kachere omu. It was a mixed feeling. Some say it's not true, some say it's true, some say, oh, okay, we have watched him on TV before, and okay, we saw him on TV some years back. Hey, so Ruby, are you sure this is not dangerous? And Ruby said no. So they invited me and went, and I explained to them that it is true, but it has no problem at all. And finally, they agreed. We married. And God has blessed us with a baby girl, and we are enjoying our marriage. Wow. Yes. Wow. Yes, we are enjoying our marriage. And yes, and the Ruby is free, the baby is free. Wow, wow, yes. Wow. Reverend, so people are hiding, so do not hide. People are hiding. Because hope and kasa. And at the same time, baby full line some anytime for teaching komuya. Ebema nkrofo nya nida so say reverend enkoda na wo hye wo mu so be tie wo na ye pese eboa wo ye pese support de wo ye ne fi say ebi yenya ajanka ebi mu maame no mpapa wu ebi no ya to wo matwene ebi no mu no obi aba wo de watam wo mu nyina afa a wo ye wafa mu de wotimi se nka wo kɔ wanim kra ka betimi enya mo office enkoda wo kan enkoda more than 50,000 yes it reverend said DNA betimi aye individuals NGOs organizations e dia boa masa adwumedi a wodi esi woni su yi e betimi amoa fa nkwala ne bebre e fisa akoda bi o ha ye nyahu se ne maame ne papa wu HIV ene ku wo mo a o bo se ne ato wo matwene na nkoda na ye mobo but obi ti se wo no te wo mase obi ti se wo akoma papa we need to support you esi eta wachi amen e ma adwuma na wo ye no nkora na ye toto wo matwene no ye fa wo mu nyina ankoda bi wo ko maame ne papa no mo wajapade HIV nti ya to wo mo atwene enti edie na yebetimi ayede support yedasi for this opportunity. Number one, our motherly love no baby ayeti no a rented apartment. Now we are paying a lot of money. So management yakonya asasi our Shy Hills ayesi dan ama omu enti baby support first one ye hia support for building materials. Okay. Say cement, iron rod, sand. Na say adansie hu niema omu di bi bremu a na kosi edan no fefe ye si dan ya static ra ebia pro omu di beto yes edan baby ya dru ni e say person ye first decking. Wow. Enti no ho na ye dru. Number 2 ye be didi. Enti ye hia aduane. Okay. HIV no adi ba kwa wo no say unu medro no na wo didi fine. Okay. Ohu beto say no I come. This is the only secret. Biani any edro. Okay. Enti nkola ebe hia aduane, rice, oil, tomatoes. The mention wo Facebook here. Yes. Mutimi say mutimi wi a mo betimi anya nkoda bebre o. A lot of space for the children. More than 300 space for children. Wow. More than 300. Shai Osudoku. Wow. Shai Osudoku. Wow. Yes. Assassina ya bon fence wall ni nyina. Oh, this is beautiful. Yes. Ya bon assassin fence wall. This is beautiful. Yes. So support for this is the final outlook. Yes, this is the final outlook. Yes, we are saying a baye. Say na baye. Yes, we are saying a baye. Reverend, we say support too. So building materials, any duane, any educational support. Me can say 5 of them are university. About 15 are in SHS, any primary, any JHS, and you know, support for education, support for medicine, some first aid medicines, blood tonic, vitamin C, immune boosters. Any tadie support for clothing. We munina udi breya. Yebeji adawasi adi abua nkolano.
Oh. Yes. Reverend, so be person contact mo. Yes. Obi kura oti opese mo bi kura Sunday kakra de mamo. Yes, yes. Na mo de bo dwumedi a mo de bo nkwada yare bi e wo mo so. Bi se why ade be o ma bi kura edru no. Yeah. Fa mo momo line to dwa fa mo location to dwa. Yeah. Ma be kwan obi be o number mpo obi pom frɛ. Na ye nya obi okura na me kasa yi e bi te na KJ si company limited o mo to adansi hu ne yeman. Ene ade no obi kura pese o ma wo cement. Obi pese o ma wo nsuo. Obi pese o ye bibi fi se sa dwumedi bi sei enti na ye de mo brasem ebaye e se san kodai wo mu ni obia wo mu ni obia enye reverend be so wo mu na wo kura na ye de kura na ma wo kura wo ntimi because wo yare na kura wo nti ase but reverend ono no nyame a o deni no for that it will nim how to take care of them reverend so be pese o contact mo a obe den na wo hwehwe mo kire kwan ye wo kwabenya ACP road o ba ba say Puma filling station any KFC e wo ho ye wo omofinfin kwabenya ACP road Puma filling station KFC ye wo omofinfin and a telephone number o di betumi ade aye momu na o di bi so afre abafie ho no e ye 0246 653765 0246 653765 anytime any hour biara ofre a yebeji wo so ama direction kama na waba mostly we prefer say o my bibia wan so to anamona bra na be hwe say ade a medi ma omo no nia nti a medi ma ye no adru sa adwuma no pepepe just don't give out to but follow up and come and see say I say ade no abedru ho aye adwuma no pepepe ana yes. Reverend, ye won krofo bi apesa wo da o masia na nipa bi o mo support o mo tower chief say Motherly Love Orphanage no ma fa nkwada wo mo HIV nkwada o mo maame no mo papa no mawuo we ye nyame adwuma efi say wo si inyanka ene ewusia o mo ye o mo mo no me ewurade ye me no wa ye me papa wa femme wa me na wa wurent me na bo me besia you learned to the Lord you have learned to the Lord yes eti Motherly Love Orphanage ma mu di no ekoye ye woni pa bi apesa wo da wo mo asia na we are repeat em say wo number no kra ye dia to ye Facebook page ho manfo ebetimi akọ eti fatu dwama ye beda Ghana for ni nyina asi and ye beda SOMPA so asi say we are we want my other opportunity say yen fire sem embetu dwa yen educate people ye beda UNESCO omupenyi Mr. Mutaila in fact oboye pa any omu a oma be donate ni nyina ama Motherly Love from the beginning of program we share here up to enenu ye say nyame enhiro mu nyina now our doors are open Oliver Twist we are always looking unto you for more now your number no 0246 653765 anytime biara wo free a ye beji wo so now we'll welcome you Reverend yebeda say ene day say woni ye twetwe nkomo me gidi say positive response beba sometimes obi wo ba show yi so a o sita kwusua me wo ba 1 month bi na obi frɛ me say no wo tie me wa cho number na to ho onya time afa ne wo frɛ esi positive response beba ye nyina nso ye be support o na dwumadi na timi akonka nti nyame nhyira o na okwa ye chia oba no ede nkwada ne nyina nso free SOMPA ye da say you we love that one day mo ba be sra ye na ma hu bebi a ye tini adwuma ye mo ye ne Matthias yo Reverend ye beda say papa atiefo ye ne Reverend Azuma Motherly Love Orphanage wo fa nkwada omo enya HIV ebi mu maame afrim na nso adwuma pa wo ye no ye nyina ye nta na chi Motherly Love Orphanage 0246653765 0246653765 so person ko do birthday wo baby a ko Motherly Love Orphanage ne wo ko do wo birthday afia so wo pe baby akwa ya adoye a ko ho na ene wo ko ya adoye ebi ho na Mother's Day ko na ne nkoda ne kodi Mother's Day Father's Day ko ebi a wo niema bebre ntade ebu so pese wo de chenuane emo anwa egufie pakene nyina ne fa ekọ we ne nyame adwuma no enye nyame adwuma nsa wo ne oyire ne o mamudidi anamada na nkrofo brede bi adwuma Reverend ade ato afato ne ho so yi se wo ta na chie nhire bi nyame de ma no bi beson so e se wo do ho bodondo so saa eti esremo monje number no 02466
53765 freno na de obetimi aye bia ye oton adansie mu ne ma cement iron rods na de bia ko 024 66 53765 024 66 53765 na yemmoa se de be ya dwumadie ne betimi etumpon kama ebra no ne be kan mo na Reverend John Azuma dwumadie a wone Motherly Love Orphanage eye no shai osudoku asase o makwagie se wo mutimi siwi ankoda ne benya baby de o muti ato Ghana ha mo amunim obi o am emre bi obi the story bi bremen akoda ne maame ne papa wu oje akoda ne fie na enso nam se wo mse akoda ne ewo HIV nto o mato akoda na kyene ama akoda ne nam abonten akoda bi se Reverend hu na obefa no e de na kotena se ba je se ebo na nsa na watimi aye enkoda more than 50,000 ewo HIV mu a ene nam ho a na ye betena wa ye twan oman no de ne ye oman no de ne ye eti social welfare dwumadie bi sei ense motachiri ene NGO sahodo na ye boa ema Reverend etimi edia na so se wo project kakraka ya ehieska bebre ye nkura ye betimi bibi free Eastern region kuma se ne wo nyina aba o educate wo mo nso omo aduane di mo baabi to ebi motimi akọ university awie obi anya yare na no nkyese na brabo aba wieye anaso apemani da so bebre ewo ho eti ebesre se ye nyina yemfa anya asudie enti Reverend yeda ase yo eti apam mene enche mene time for beba betwetwe nkomo na afa mo messages ahodo no na me time heba mixture wo madro etimi tu atridi ase no na etimi akoye enti ye homeso kakra bi na yeba ya na yatoaso Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu mona akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Kweku minim se wa yehye me kraman nane na so eboni show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but don't support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, and your Endpoint Homeopathy Clinic. Uma say, Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. I will Konoma boy here. And na Accra Hanso so dear, Womujinemu Ankasa. I was painted by a friend share signboard, no, who drew now Busasa Wope Endpoint Homeopathy Clinic. Wobia Ebetro. For Endpoint, I was 0244 867068 and 0274234 321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womudemufua.
Ghana de shimai mami mamunyina kwa baba SOMPA 106.5 FM so M瘡BORƆ ASEM yobi asem nkomo na ye chiche na wonim se dru kwada se na time heba mixture omo so aba besa enti de na de hye oba pa ho fe ene de we be say black beauty ntoma na se yi abafie na fata na skin no ne tuntum no ekoyi oba pa memo akwa aba na bibia bokode e ba cho mic no chebra we na se be na ma me ha na mate wo kasa ne yemo ahwo fe de nyame hyede de dware wo mama mi gina wana mu odoruma ahwo fe de wo de ache wo ankasa de wo be ye ho bia fata wo boduku e fata wo wo hye we ge fata wo ase wutietia wo mama ya na mo acha de wo ye bia fata bia so o ye na kira de wo be bia yo e de na de hye ne nso time heba mixture e de na mo wo maye ene de mama me da se ene na wo pepe na je be pm a wo de news ne boy yen je breach ball Ghana mai na yin na ye wo ene na wo pepe na chese akukuda o mani na dani butu ye ai enukre ase wo ya wo mu ba yesi wo bia ya de na so mu wo ni de na ano hye nipa be wu ahia da ne nso de ma wontimi hunu se asemesi ana so bente na da ho yi anase bia Dr. Mutalanie anase Dr. Mného Amanie Dr. Saponie wontimi nche se aboagye ne da hei enya de da fom eti oman no de yesie pini kese pa eti emse na woche se ne asante amamre mu ankene ye di na woche da ba se de ne masesa eto na bi kra na de nkofo kra timi de na woche da na kwabusum ye ti eze bibia asesa ai their own convenience ai kama beboa no ai na we su de wo hye tuntumi asante man so eti adoa wo maso sabre wo so ohima ensusu afrim eti eyenu ade afi de na de lumba nso na wono so de ne de ekọ eti ese eye we na nso ye de nyame asese wakora ye na ya bai de ye bedidi ye be mu ye nu mutoi na nso ese mutimi boa time for eme ye ni da ho na ye nu mu nso eda ho eti ye nu mbeda ho a ode hye ye nye de mo piafo ye num beda ho ase de mama waka na ye time heba mixture na ebuan ewufo so mo pedodo na ye ate asefo enti wo mo de wo mo kode ba ma me ye ate ase de ne wo se ye boy ho bai efi malaria ene yade enketinkete eho na malaria no bebo wa na enam emmoa wa ebeba ni peduane mu ebe ma malaria mo wa ne do so ni peduane mu de na chese e de atridi nko na ebrewo enu nti no malaria edro ba ko pe time heba mixture eno na doctor nana otafrija usu ajimai enimdie ni nyansem no waboaboa no aye ne kama krogen na odi amaye se yenom emfama ni pedua no yetena se dia na se de mama kan ye bedidi enu ntina wo se yenom time heba mixture time heba mixture time heba mixture eno na ye numa eye aduro krogen a onuma how ene nkekawa bia enimu eboa atudi ase afri ni peduanim dane da nyina meka se malaria mo won be ni peduanim a emani pedua no etoba ha emani pedua no eye mre emani pedua no eye basa enu nti no se wo pese ni pedua no sorry waka na wutimi ko wadwuma so se de onyankopon bo yen se ye sorry a yenya adwuma yenko ye mra na yebotom ye ma yeni di kama na ni pedua no fa no ntuma pa de frade a ene na ye time heba mixture enu na me kanfo e de amawo me do for doctor number yi isan say ebia na wo nchiremu bi wo fre doctor obeje wo feso na nchiremu bi wo hu bia no watimi e de amawo 0244 417 669 0244 417 669 we ni number ofra doctor ebeje wo feso na fe wasembi se bia obebisa no obeje bre no achiremu e de amawo kama yetu achi dia si de ye wa hotoso wani da so se ye wo time heba mixture esi yempestifi ye offices ye demo ye dining table so ntine ye ne malaria bia eni twaka edrum na bia na nipadua no abre honam no nyina ye wo ya wo sori a wo se de na me ye anadwo hin na mkodaye obitimi ka sa asem mayifo abefa me de makobobo obia mefa wo nkobobo eye malaria no mo no be nipadua ni ma wonya honam mre wonya honam yaw nanso yate de ne isanse ye wo aduru a wo no mu a obeda sori no wasori waka na wate asi ekọ adwuma so akoye adwuma na watimi anya bi e de ahwe wo ma ene wobusua eye time heba mixture dro ena medi ho adanse amawo eye for general body pains ebeboa wo enti nunum bi se de be ya ni pedua no ebe fa ne ntuma pa efra
afen so wonu mu ato a ene ye wa yiem se de me ma me kan ye no ye nyina yesu ye bre abusuafo wu Ghana mai ebi mu nso wu na chese wuti da bia obi beka se me ye se me didi a me gya nsa no ma na obi awu sana mo nam so se mama o se me ye se me gya nsa no ma na obi awu ma ko no sa we de wo ye se wo gya aduane dia na obi awu nti wo ye de ya wo ba no time here ba na ready nti wonu mu ye se de ento so a wo de no time here ba me se na hu se ayi odehye ba hu se obi wo kra to da bia na da bia na se me hu wa chewo se wo ni me malaria na ba obi okra on de yenim ne se bosumi bia de ahye ne nso bosumi bia anye bia malaria ba ko bi baba betwam eti uhia na me malaria na bonam eti time e ba me sha be se malaria no kra ye ntena wo ma ne ma se bi mu kra de o sister kosia entontom de ye ne wo ma na tie wo ko office ultim ko hia bi efie kra no se wo spray wo dem kra wo de wo dem no ada ba wo pia wo ko tatro mu kra wo betimi ahia bi taxi mu wo mu gum papa bi taxi na no ye fa yo mu gum papa eti ba bia betimi akwa ko hia bi eti se time ne wo ho a se de wo kan si center table no so a ene ye ja no pa no wo sore na didi wi a na wo bobie gu bu so enumro beda na wo bobie gu bu so ena de wo mu a mepene se unse akwadura ya nkrofodi wo ma ho ano na ena batwa me ya na mabasa ya me ya ena mikotodie ne ade o de bia na me hututa me se chese wo de nko ade wo ni padua na bai for the ball anajo se wonum time na esa wonan sore no timi se wanya ahodi bia ba na watimi de akonnwuma so nti time heba mr do ne de abaye ba se wotie adua na de hia hye ne so se ebia na wonno malaria dro bebre ama eya so bibidro ndie mpacho time ntesa enye yanum die ni bi time heba mesha no enye yanum die ni bi na no me ka che Dr. Tafrija ne na na ebewuo ene onya abotrefe so se trase na sa dudu na ya na si table su no se na me ye no je na wo so fa kwabo ankrofo etinye wasasua ni yie wo na nanom ana monso etimi so wudu ba bi eto no bi akasa wo pe time heba mesha sa mate ho asem mo me pese me na wo de kosohwe wo beto bia mafiofuo nyina na de si center di yare ne kura ma na akoyi enti de aduana de hye kan yentie ne ye meda se papa mama na ona no obi say da bia yetie ye maame etie maame wonji leave na me say na time be me na time heba onu numu ti we de kwaji leave na sa mama ye hia o hodin no ho hodin no nti time ma ne nko leave da bi nye sese onu nom na afi watimi abego anopa na sa wo sori ye bo se wuntiri mu nyina enye easy mama won say na me hwe coat no so any time ya fa ma de na me say mama afa apa green na edem soko kama papa enti me kan for ediama ko pebi to drugstores bia ubenya bi ato ewo ho no mama eduro baji wa ya trema time ye di ye ho adanse ye dada enti ya ne ye nkasa bebre esan say ye danso ewo enu eja se kasa tenten toponko sanity mo pia for mama enu ntini bomode aso be free ewo 0244 417 669 0244 417 669 yen shano so say time heba miss channel A4 malaria fever loss of appetite and afi general body pains owie mama wose anso ho a ma ne mema atide enti doctor sade drosronko aba HH mixture and in the capsules and no their brain say ye dey treat for area hodwa e wodwunso mu obi wo hono mo se mitimi ndwunso yi ene doctor se ko tobinom na dwunso no obadwunso no wa feel kama pa afenso no immune system support onuma eboa manipadua na kwa no egina so yi se gina so yi a ohawo ene amane bia yare bia entimi emebo nipadua no afenso no obi wo hono ma wo se me private party won nso agugu so time HH mixture and in the capsules ye the amount se konunum bi na enhyi nipaduanim ohawo wo mu no na ehye no na ehyi ani so ede kopa binom ye kanfo ede amount se enupa we na doctor na Otafrija ede abadwa so se yenom emani padua no emfa ntuma pa infra so open do sopu etua yenko kashi drug lanes shops akese wo ho nyina obenya bi ato House of Drugs Rejoice ewo ho Angel Herba ewo ho Tinatet Repash Kens Walk enafi shops akukudam akese a ewo Kens okashi drug lanes no nyina obenya bi ato so open mako a BORṟA drugstore pharmacy shop bia wo de okwa wo so open time TI
brain ni mama oda mama me dey see aduana de hye ye da se se nenso obesra ye na time heba mixture e de mapa mo wo no nso wo de abrain ti ka kire doctor say time heba no onfa bi mre madwuma yefo no obia no be from security be see the last person me pese obia be yare wa ha me pese obi be ka se mama adwuma den me na lewe aba nda bi me pa bi atie ai tu de ka kire doctor say onfa bi mra from security nti obia be ba adwuma obia me kan kire me say ennest akosua me sorry na me honam ye me ya honam ye o ya time no no me ya na say wanom na je say wanom ne na say wanom na ye hu say wanom no mato akatua no so enti eya kire doctor say anu mato akatua no so me wi a me twan wo akire ho na ya wa bosu ya ase eti aduana de hye oba hema na nabna ena yete ne nka nti obapa nyame eya aduma na wo twese de ye besanso ahye wanim time heba fo ne yete wo nka no nti say ye malaria wonu mo to aduana nya wode anasa honam na ye wo ya ne wonum bi kama 0244417669 0244417669 na wodem 0244417669 ene obanum nsuo amame nkan fo ma we kasa na tra me no water buju nsuo wonu bi a na timi aboa say wo ye wedding say wo ye party wo ye yie bomodian say kasa na tra me no water kasa Loma Ventures wo mo Taifa Bok Hospital achiwo wo fra 0206469430 0206469430 kasa natural mineral water so refreshing endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin wo fa homeopathy so no dia yeresa papa no dia bro etije wo dia na etimi aboa won tentem so kra endpoint homeopathy clinic kronoma bohia ewo kumase na Spinters Road share signboard ehonso na wo behu no na woni na dinkita ho frɛ no ewo 0244 867068 0244867068 secure sanitary parts emaya hoto so ne yebambo kase eno no eti secure sanitary parts ne de wonim se wonya bia na kyerese waye woni padua yie wanya wo ho abro efise wo de ne mapapa ene de amatiefo ye bre no aso ye frem yakosua gobo ju betimi afrem yakosua nhira me producers Oheneyere abrewatia apam Jeremiah Simpson wo mo kan wo ena social media streaming no so me ankasa me ba Augustine ena etata akire mame na me kan wo se nana mensa ke Wilberforce wase wo awo nyame enhira ai mate ni no se wotie mate ni story no nyame enhira no se ohum phone e wo ne kan mu na wamfa na wo de ebaye waye ade yie pa nkasa eti obaba yebre na so yeko na for God and country Professor Kobla Abochi na wono nso so de for God and country no na wo de ababa betwa so na wo besum social political show ya dwene Ghana mpumtuo ne nkanko ne amano sem nyina ho na onu pa mu anso ne de hot bites kase bo no kase bu mu sham ne de aba ye wie ya no nso pepepe na for God and country awie na hot bites nso awie na third service so ya prophet mango day what the nyamia semo mu sham abraye na pepepe na sida apostle no so ababesum what the nyamia sem ma abrabo sesa what the no so ababedum ye ono so wie ye no ano na eno achi no ebo duba ko a na last service officer so abesum akosi ahomache donko eti SOMPA free sabre ye ko ne ma ahihya ma wunyina be ma radio no ayewode oba hema wasem twato aye de so the America kire obia ne se wo ho a menya adesua kakra bi afra brantie no ho wase ade anya wo dia na mfa Jeremiah 17:11 no wase de opa ade anya no wanya ne papa so no se sa abo akwohwe de obutu nkosu anya ne dia so bebu na mu afa na ekire no so be ye okwase enti no na futuo na tomakoma so na mo meka kire obi asese wo firi wo hia busuam anasa wo firi aho kire busuam a eme no nkyekere wo esanse de wo ma amete no enya sa na wo so baba fashion wo tirim se won endesa enya sa na baba ye fashion self esteem ni wo down e wo form pa because of baby a wo free ni nti no ba me wo gidie wa rehye se wanya aba ha se no mu ye behwe na yetimi am wo yi sa suro no ne sa ne ma na ye ai Oheneyere me dance na wo kan asem na brand ne kan me fanyina suntufo ogasi ye twa me short o kan sem bi se ade a enya wo dia memfa ekunu a enya wo dia enkodi nachi eyire a enya wo dia enkodi nachi ade enya wo dia se wukodi akira wonkwanna no watwemu half obisika enya wo dia menkofa obren a ye boyi onyame de hihye ye biegu ade ye adwuma
men esese wo setemra ana boundaries bi ma wo ho hyehyemra ma wa brabo akoda keto ahasem okan wo se mempa de anya media metini akoda wo bibi okamu a na wo de kɔ wo se memfa de anya media wo bede wo untimi nkuno untimi mma ne yare because wo mewi awade eti ebesese nipa bebre yare ene bone ene atete ne abinidi ye na mu no ade anya wo dia kire wo di obi kuna chi chinchina twan magi nipa ne kuna firi nsam ade enso nya wo dia na wo de ne konro so wo di obi yire chi wo si chinchina magi ne yire firi nsam ade enso nya wo dia na wo nsuro se wo di obi kuna chi wo nsuro se wo di obi yire chi sika anya wo dia na wo fa bonni akatua ne wowuo onyankopon adoma kyede ne dankwa eti se wo ye young person na wo pe kwantenten wo pe long life ye woni ma bi wa yifri wo kwan mu e se ade anya wo de ne se nipa ne kura sugu so anase nipa ne dome wo ebenya ho memfa de anya obidia e ye obidia mfa de ye obidia de anya me de ma wo no live a contented life mo ani so ne wo na se wo mo ani so ne wo a nya me de bi be ka wo ho be grateful for what you have. Jayani breno greediness, jealousy, envy, who here. Greedy, the obe who be ope. The obe who a car won't conanka, and yama penny now won't quan emma won't chain. I just a woman who be in the papa be a naya ya. Won't quan would deserve the best, or be a wrong, won't quan and be a ye. Greediness, yabesle, yenya brabo fee, and ni bre chrono, a jamamo, a tro. Every your life na manya metimi sane onyame wo say me nsanye tia wo na momamumu ye mo bone ena ama minti because nyame baby abone wo no enye ho no ope edi ompe bone nti na oye bone aduro nti ena o ma ne doba ne bewu ye se de be ya wonya excuse bia o ma yesu bewu se de be obefa wo bone nyina na wa ma ne honhom na be hye wo ma na watimi ababrabo pa eti fa yesu no na ne honhom ne be hye wo mu na ba abrabo papa honam we de bia ye kro no honam etwamamo nanso ne honhum ne be hye wo mu a emo hoode ma wo ba obra yi ye besre yemfa ne kuradie from amanyofo ebesi ase yemfa nante na ade anya wo de ade memfa wo san enka ye from yakosua goabo ju betimi afrem yakosua nhira ohene yire apam Jeremiah na mate ni Christian obesra ye ene Reverend John Azuma yadam nyina se sabre Professor Kobla Bochi etwa so amaye Kweku, minim se wayeshe.